Another Malakenium. Another Malawi can ask the content Barwani Linguaseme. Biakamal ka Nuer Online TV channel and wale Shanka Jandang Roid Badak ka Pai and Wellian. Ron kin dang ro with Jandang Roid Ditch. Bana Tinto Guasme Banaka Linkel. Bana Rocha Kalori to one and wale. Man go ready teach me Jiram Jidit Guasame ka Nuer Online TV channel go region onjin. Dere share dere ja topic ka dere subscribe ka Nuer Online TV channel ko mi tek mi shibare da chamala shibe kiji. Bana mandan lero da Guasame bana je linkel. Kenyam take a video mu gor no de share ka ya. Bana kulu wakatin koken. Video mo share mi raje ke dunkwen. Or before that, can connote and Shana Mirach very important pressing issues to be conquering Guasamani. Okay, Chachara in your gear and then go to Janobana right a queen Namaka. Joe me Bakwen Kayake La Guasamani, Lermishalat Gan weren't contin Nikamandan Lehrode. Jo me gore honorable Rat Moitang en menen yana make screen sharach ka qui nial deng nial ka jo me chagor ki che post ka Facebook page de mugor no ba nywa ya kel ka tadan en chelat ke jang ras Moitang rami bumbum kwer ka kuma spelayo ka korgwa sedane shewe chaje kapin akirmi yadit ko chunga kel ke dark machar me chaje yen ko jente jere wich me chukum kirmi yadit go jeno jen raje ko de reng machar de jelun kana do badana na kanware ke je kume ki target dana ko na ko target ke je shikume shikana gorno biken rat moitang biken wo ke biken George and more can as my tank and Jacob Biedba ko ngay kon rami mommy la queer already Mugoro and South Sudan there take a mal bashir manana ngay kon railer can beja queen ya katadan and chelat kaje red moy tang chelada one and ka talk English. What Honorable Nial Deng Nial said is not a revelation. It has been said several times by many people. What is new is that Honorable Nial just said it yesterday after being silent about it, and even denying it in some cases. One thing stands out for Honorable Nial Deng Nial. When we approached him in 2013 to support the idea raised by first by President Dr. Riek Machar, he was very open that he was not going to betray his community or by not going against the will of President Salva Kiir Mayardit. Red Moitang said, I respect him before that honesty. Unlike other members who promised their support but vanished into thin air into thin air on day zero. Ren Moitang Rami Malaro Shemenchalare Guasame Cheladonena Manchalat the Honorable Nial Deng Nial Agency Jidit Keshe Youth Manchalat Michalat no wall a native one. Dioje don't if you remember Manchalat the Nial Deng Nial Cheroit Kakwiko may talk Korka Jerawika South Sudan. Deja avoid any Michi Kiir Mayardit cha idea edan inshallah Dr. Machar no the national election de jalat keje do Michi je accept don't china chicken delu she ran mo tang che kula do ne Michi kana me chalat ne tungwan chi first time do no mala jidid jenen jeni Honorable Nial Deng Nial o che larpan jen mi gwejen o mi jidid but missionary right ke kwide ko kor gat Michi wa Jenem Nial Deng Nial ka korgon bar shabit charot ka la ja no she part of she part of Dr. Machar ko dongdara road Martin she Honorable Red Moitang chelado nene
Jenny Nial Deng Nial ke 2013 chine roi keje ko there is Dr. Machar idea there is support but che look kana gurno be support no shala no jen logo jeno be jang community ke dinka community dien be ke betrayed jen logo jeno be neken be ga jogono emela dien mi jek lo dwale jen of course Nial Deng Nial la ne video de pan no jeni an me do de je kor mes ne kate konte chi jen chit ke Dr. Machar jenen logo no bawo level no ram jek neka. So we mean that a very clear message long manan and shalat point en Nial Deng Nial ka chab nyoko lat gwasment meno jen gul dwale jen ko logo jen obaje target janken jen mo kwala honorable ret mo tangwa the men chalat Nial Deng Nial chine ko ra ke jen wal bat che logo no ko jan mi de no shikir mi yadi che dop che bay but right now che ben che bla de George no ke mi chine lat ke jen wal che ko lo men la jidi de long gwa men dong chine mat ke Nial Deng Nial ke je o jen che brach George ka che tan dan en tikir ke je che bi nyot na mi mo mo gwa long ka do bran che lat ke je ko en Nial Deng Nial ne gwa se dan me tere kum ga kir mi yadi me che tiai sorry me chi Dr. Machar me che jere kum ka Nial Deng Nial che dot ke kir mi yadi ke nge no me let kir mi yadi de no mi jek at the same time chi kir mi yadi che nyok bulu tun bon me dan cha la Dr. Machar che ngai kon en o ba national election ba jelat jen ko Nial Deng Nial la no me dung mi chi kir mi yadi che ling me cha la Dr. Machar right now she ti dial she ka go don't chi kor che de chi lia che de tuok ter kon mi de la mi chi kir mi yadi che accept so che Nial Deng Nial bo che laro ko sharat ka tok che la honest person che la da gwa and do badan je na ga kir mi mo the same thing and go Dr. Machar but Nathan one look and wal barate jen ko joy ko they are coming out one by one and lat ken ta dan and Dr. Machar me jene jere kumaka and chikir mi yadi che logo no by national election ba jela so jo me gorno de nywa ya kel ka Queen Nial Deng Nial ka jo dan shalat ret moitang shalama gwa same Jordan dong gorno be nywa ya kel bala ler mi shalat mi dong de gorno be nywa ya kel bane ko gor kono bantin kon lat ko ren banaka ngach dung Nial Deng Nial already she konaling bana we ka warga mi cha gor gwata mi gor be nyoko mi nywa ya kel na me bala de kono sholede let me simply say it chere mi ramuku clear ni defection neti kina dang neti kini ti shop ko wel kelen kono chitiai when me a message mi cha gor Lich TV karami momishi ta dan to ngwane ke je jalat ano ka ta dan chalat ke jeno chine ti shop ke kinwel kel chi ke ti ka kuma spele ayo doran chwal ke nyirol kanti gor jeno ba na me beje nywa ye kel ka ta dan cha gor ke je gwasame ko gor kono banatin kon ti lat koren banaka ngai kel right gor kon mission mo gwasame ka la rashalat Lich TV, of course, she was kind of lacken, but wargame chagor, of course, wargame chagor, katadan and she kume mente pin SSPDF, katadan chikala regengo, shin nuääri shikatia in nuääri chopke in well kel 11,000 tijitia kakume spilayo red duan nuääri kenyirol county. But you can talk English ko biya ko teka ngai kamandan en chalat kwasame kadwa brana chagor kaje. Ko gor kono bante dial bukon kaling of course to diality yarka kon do no mijel kon kel by the way to dial de ka go you know kena kon gor kon ke akwen je gwasme ko biya jeling beje kwen ka to English bet ban je kula lat ka tungnat ko gor kono bana tika ngashimrong ka tin kon te lat ko rodien ni siang la kona gor no ban tin content chalat gwadum bana ka linkel Chikalado a clarification on defection of General Gatkek Tolshek and recent statement from SSPDF.
la team ku kan correct ne je ka men chala de general gat ke tolshek kan roje chala te SSPDF gwasme mgoro dongde kon te ka LinkedIn okay ka jo chala gwasme would Michelle honorable Nyang Boldak akwan je let me simply read it out. Okay, I, Honorable Nyang Boldak, the Deputy Chairman of SPLM, SPLA, IO in Neural County, wish to inform the people of Neural County in particular and the greater Nuer community at large that the defection of General Gat-Kek Tolshek to the SPLA IG has nothing to do with the activities or leadership of the SPLM, SPLA IO in Neural County. The SPLM-IO will continue with its program and operation as usual in full commitment to peace, stability, and the principles of our movement. We strongly condemn the recent statement made by General Lu Rui Kong, the spokesperson of the SSPDF, in which he claimed that Riang, Pading, Nyambur, and Pultruk Payam are under SPLA IG control. This statement is false, misleading, and aimed at creating unnecessary tension within our communities. We condemn in the strongest term possible. Furthermore, I would like to inform Honorable Bull Marquette that he is ordered to leave Pultruk Payam immediately. We, the community of Nyarkwach in general and Pading in particular, make it clear that setting foot in Pading or Riang before an agreed plan for his peaceful departure will lead to bloodshed, a situation we must all strive to avoid. Finally, we are informing the greater Bal Nyal community that we have come to realize that Honorable Bol Makwej has been playing a game of deception, aiming to incite conflict within our communities. And jo chalat gwas mem Lincoln mem chagore a very important message. Mede kontika ngede enwo shawar ga chaja gor ka chaja clarified en wonene men chalat General Gat-Kek Tolshek ka chalat SSPDF are duara mi Neural County ke video ndi cha cheer kite ke turn body o jadi chanen kan tunu toni tinyodo ishina chikan wa ka kume marai ke kirma yadit chikan kula da wonene amishit kana me kane she kume spelaigo teje tol ka jonan chalat ke jen kay warga misha gor Honorable Nyang Boldak jala do nene jam dala deputy chairman ko kuma spela ay ke kwerrewda ka Neural County jana jongne ne diala content ka Neural County she wonin ke jeto ka Neural County woka greater Nuer community ke liu and wo ta dan ci General Gat-Kek Tolshek chetya ka je ka che okay spela IG telemi yara ka Latin County let kuma spela ay okay ray wiki Neural County jani BSPLA yo ba were laneka shirkatin alarne won lo talambi pak ke talambi caption no ko NSPLA yo ray which in wiki Neural County ci grodien yaja no gor ken mal ka gor ken no bu wich bet ka siang mala mogwa ka no bala dial ba ka lat ke guir shitka malat ke kuma SPLA yo shekula da wone en kwara rawda ni Honorable Nyang Boldak jani shine man shalat General Lure Kong chine kwet General Lure Kong jaram dan la spokesperson ko kuma SSPDF gwal Michela da wone ne kana shikan dora shal ke Riang ka dora shal ke Pading ka dora shal ke Nyambur ka dora shal ke Pulturuk Payam ek chikan adno take pin SPLA IG la SPLA in government chaka control ken janina me catch ka misleading gor kano be community mentre witin gwinami bega tika gagang na kamne ken ku jamo chine ku der ka ta dana chicken michigan lat ke jam kan ken reality chicken taka control dun kume kirma yadi chicken nyola do wona na gone yo bene Honorable Bol Makwech
bine laren wonene jene doran shalke pulturuk payam jene kapet na me woni mchatup mu tichi jen kapet no community men te kanyar kwach kan dial wona ka padding no joken wonene mu wi shodu wi jenno ke wi benna be jal ka padding ke riang jeno ci kontel mal ka kujamo beriem bedil loñ mu kan ci jome ci jeling so gone wojin bedil jien an gwada dana sitin ka jeni ka jen dor mo shalke pultur payamone jeni immediately cine gorno binen enten chalera me chejetup chicken greater bal nyal community ba chicken nga nyoko ler kan kariet no jeni ci bal nyal community chicken ngajeno ci honorable bol makwich no wajen keriek chejen non ke she game cheje play la game kaika mugoro jeno ba community be jada kaje mugoro jeno be community be te karol kaje ki be community be goro ne kaje ci jome chaje to ko wudeme ajen dordan tetin ler mishala taneme keli tv ramkel mi ngach mandana da ro de ketere wechen winemi cire mangai kone ngai kone content work beje nyoka yekel gwadmen turde ko de yente ngai kaje kel Ramadan ela deputy chairman te jaram mom nen yenamo jaram danen shi ler me shelat re wichin winemi en woman chalat kuma kirmi yadit lat kan no chetok ekach so ko kuje momu kan ngot ka won yam re lenten kon let kenke jeno bi korba to ka jowda na chalat cha jo mo cha jetup ramdala deputy ka SPL mayo honorable nyang bol dak rajma cha share list tv so na me dara gwan wo de kon diala ngach ka ta dan en chingwan chi jal je ban jedil ngajen wo ne re wichin winami sirga mandana ngai kon diala kon tuok doran ngode tere rol wai tere rol ka kodi kan wer kan korin kon ngajen wo kan ngane la tiaina bine tobi ke tiai bine ti nyok buga nyok tiai ene me ba kon kula nangne me la tiai ne tangwan lora bang you know shitket do badan an cha nuer kon gwata me cha widien cha yar ke je no tiai we are kuma ke kirmi yadit dong ba yamu ke misham ke ba yamu ke kwak ana mo ke liu shenuer community right now chi widi chaje and both the kula user against your own people men nakane kun kaden biya no kono biya no mo biya support der kula gwade imagine arena la chinyur gwasame arena mo dong nong no kun so ko ku kwan den menaren ko kirmi yadit ja konna kone kone shalenware why ngum ko kon chonga jakel ngum ko kon support ke jama ramen nang na na me biya ngaje no shi lockdown ke kume si o nyir kon kume sina de takamal but tega tungwan to gor kon ode kon kangaj ta dan na ka kon keje this is me George si mi la ne je ke shawene mi ngai kon diala no jeka so right now de jome de gono de nyaka yakel ta dan shi kume kin yadi si ono no ben wadi albaka dak chin wari chicken bete ka mat ki chicken bete ka chiang mo gwa me de ko nyam ka ja so na me dara lawo de yen dial te ka ngajeno man chalat gwa same kuma kirme yadi den ocean wari ti chop ke 11000 chikati ai chalat no che kuma spilayo che je yar ki telemi jere ko kuma spilayo so da jome dara we kaya leren jo gwad mo gor banyo ga yekel bala video mi cheje ko online simply just you can simply listen and video me see video dung kori but a video dung Russia ke kwikun ngai kon lat ko ring social media sia gor no beje nyo ga yekel ka dob dan dong ni yen nga brod ke ba ke kwikun wari telemolo da ka but I like the idea and woden were de karo ngajenu kangana especially den kontin tin chol kon ko were kon ko di de kon tadan and then were de kon yam ko jere kone no de kon ka ngajenu de na wedi so that's why I want to share this video ko de kon te ngach amrong ko okay let me put it somewhere
So Rameshi Jekan video ma just linga dong da je log bone you know it doesn't matter to me go you know tidial kona ngai konde de konga share ka queer wise ni sometime ga gang ne je but na me quick so listen to it there method there kare de ke there man dan log ba there pal bon there nang na mo gware de so listen to it Egwa door take a video me sha gwe chaloy de chala ber an chen busy ala sa guru yela la na nyen kata kong chan da ta sang na social media ba ta ka lati tungwana lang ta lada video men sha gwe chata ka mi lan ji da la liten cha guru babaloch video mo kwen wona ne te ka ne da pa na ka gat te kan kwen ka ne ti che ma na kien chi nyur kanal yes roja me sia ko la de jira mo me sandur sanarum ajen bi ja ko beret ken yam de la ru nuer culture dia waje sia kel tung nuer ja la kel mo rai ka kon culture an sia kel culture nuer me ngaja mi jin siang mi sa kon kwen wan ka chi sia mo ru chi nyu re sa kwen lat shawara wude ke shawan di odiyan chi sia mo ru no ko ka ja ajen chawla bo ka sia mo ru ke culture ngaja mi jin nyama dab kel ke dab raw yes le sia mo ru arier ko ngai ke je wona ne ngudi jin gan metot te ka da cheng mi nyu duele no wanka me lad ke o ba kwen ba la ru cheng chu do kwen ka chi ga wona ka gan wan ke ga di ngode shagde melo wut chek meta ka ga do kwen ka je mi se da ga do sa ga ke sa ka bu mat kor ga na ton kor ga ne sa da no wanka ke sa ka bu ka ne se no redien cha na kwen ke ko relationship du ne be ja ka mu bum ikiem mi tek ikiem mu go ke jen ba di lop ka jaw sa na lut ka kwen gweje bo abwara tam ko mil ya gro na nyuri sa kwen lat ke chile ne dak mu dag jim ite ka melel kwen na kon sa na lia ka chwana ro gor nyura ma duele nei ram la de chen se ga roje wan gan ka lara ne chero de ka kwen tamade pe no kwena en nan rule kan wo show ta ka kor ka nga jero ka che mar roje ka sa galet ko ngak te bal ka hokwin tala ramte yena gan ngwan me de kuje che mor tala ja kemi edung social media kun mi sa jinyo che mane sa jinno mo community dien te yen kelien je ngu me dere peno na ne bie soli show ka che jite che jilas ka social media de gin point mo ngode te rodu ka shi wut che jite aje no jin te ka magang ko lam ro la na to sa je da gat ke sa je gor ka se logo be ji nyop sa je bino mo community de ke sia mane sa gor be ji lab ka porfale aje no chi no ka je guru ni maguru maga shanga sha guru ka jaw chigat ben chiro du bu par kanai to konden churan nyop sen che ga makan hun mai lat ka porpala me kan ngalat ka porpala aje no mi nyo danga kala danga ko porpala tala mi de liang pin ka ja ko dare che te mo dong mo so to mo na ka golo kon chana ro kwet sinai ka ne ka kon ai den kan bol ko nyoko pot bura na pot ka yene de yene sa kwen ba bulu pot wa le run biada ni jiede wona ne ramichino nyam she more ke bedaka jeno ka pet e media ogo ani ramandanen biya romtin la kam dun yo mekene let ke ya biya dak pin tarambati sangde na ti ko tana ka gat ci tok dina buma longa ba yo ko e wudu me she no nei meda ti de ban wada ki je sa je de rom
ke mongong ji she jina ta me she dago ne no te ke ngong ji mi she mori right ke ne china nyur me dani wude me bejile e bi adil takel she da no ko tin chi fe de jin duel ngai ke jin she me da bana dung liaga wona ne te ke ne cha dam me ka ga so jin mi sai da gat kel ke chugura re logo be nyo ka da braude she me di ne de kon kut ke ja tale chek nu wi tale chek mala wa gan wan ke ga di ka ba cholo lum tale ja e kwet lum ramadan na gat kel ke garo ke ramam ni yen so chan ke ne ju kwen chang wi ju kwen ke nya du la ju ga kwen me tale ja no kona ko re su kon ni de me da kona kal cher cher da te kal cheru le me di ta karan guru bi shana ngai she guru bi kai ne wala di yes I do wi ko ngu brolel ke bimbor ka te guji ka te guru bo kon ge kita na da lunga te klia kana mo kata ko wona ne poita na mi jin cheng mi sa kon kwen ke chul wona gan ngwan budu ben ga gan ngwan ga jog ga di gira mi nyu duelu kata na da poit ko bi la mi am me bro kwen ke bro ba ya ke sa kwen ngu la lot kwen go me ling yara yara tesla du nyen ja ko shandu yala kwen awo bo wa ka she more no mo am go re time de mit go time de me ready ka je bo ka she more wouldn't it a question ka je won mo tawji te ji nyodi jin chak chara liya ka ji cha kai rar ka ji jen wun me di rodo ngai ko wona ne she jin chaka ja kon rama wiye ke wiye de duele yes dang bi nyal ke pose da men cho pose tala mongonga la de ne ta tege ke li wona ne win mon la teri ti diaal ne medara dunda ne medara dunda ne medara dunda kay yo waran weliw tentin diaalen ci kane ke nyen ku mana gad bi ka dil do tala mi wire ko ka jake selo no te ka mongonga te ka murula no thuɔ tala la dor tala murula yen thuɔ de la ragan we wan ganda ngwane po che la ran ne jen che la jen nuere gwaye michel yanka shama gwalon ka rwachame tin dina kantin ta danen chukwen chawo kaja kon bu kon la kane positive ki magwa ko kon meditate dan de janang niam dara kon work of course to diala chalat gwasame ken reality queen na mugwalong you know nyok quick future la to no we cannot predict no future and but the key take dan but the winiam ne dangro mi chi ko queen pos la to ko pos ka kunyal queen go commitment of course queen a commitment ko kon werte mi mention gwasame mugoro de rep ko kon la chi la to mi chaja queen ki gwad dan ngor kana queen kenyam mishi kwenja ben la tok la nyurna bud be jien la tok be we ka ramadan la shema na nyamo be wecheng den benarwach ba marba ka latmen mi yom shaji no yo den ba yi jogono gwaye kweni mi shagu jeno tele ye chwa ka tele mi jeng mi shanen gwadanen dong titin so no mo ametwo yom chai no yo be kwen be kula kwen and then from there bu kutup and then be nyal be kwen na mo a kwen kel mero do gwaze me dong nyal nyam shirwet then from there dong baji be og be your pin you know everything ko kwin dan shi nyal chi no ka je to to kan yal ka kwen te go but jin mi shaje ku kwen ga den shi lo da ka shodo wa te karo to bu kon ngaj wut mi chen nyal che je kwen dong te garo ga diok ke gan wan special mi shobo gan wan ke ga diok nya che ga mo jan ko chi nyimana dana kular no shaja shal ke yelom kodi jene shek gwande mi ci dab ko ga diok ko woni am jin ci de la shek gwande already ci jin bile la lum ana mo amagwa malagwi ke long eno no o jin wun mi shaje dab sha ci gat ci ka dab
ko shek ka bi ka pelle lo bi shek belo shush ka ke lo kwale rum ji gad jen ko ni man la no terami mo me de rum gad ka jino gad ka gad ku so it's better de gad ku de ka kef de ka rum la jen ko ta je to no ka community dan la to kon were mi shi gujije la gad ngwan shenken shener den reason nan shenken shener den ka je karo manyam donga shener gad ka ki shener nya lokan ramadan en la wut man che nya din shekwen dong tele yang che mi che yorpin ki sometime dong dara le o ko ai kon la tok mi nyal la ngai ken etim ba je korerun den la kap ko shener ban mi wut la ju ge wer kor gur but in reality kan ga dial ka ga nga ka ga dut ke de kamu de udare nya dara kanang dara ko we mi de jen ko ngai kon in then the day boning a pichak ni pitchen er din ngoda bo ulo ka dori en run amano ko na goro janane che gwano ba wut ba gat ka ba korom gola kunne te ko ken ku lo shu ke jino bidi le ne bet ku le de nyuto kon le de tong mi na me che de la ngu che de la chong wut mi ka gat la to goro jana gat ke be gazil take care che gat che bro mi shek na mo ne che de gwa ada wa chi shek de complan ko chen no ba gad ba le ba karom ka doran kon ne kon shal nuer we dan to continent am mi ci check am ponche ponne mi che duer ke che dak gad to la karok gwandien no gad mi kan karok den la gad to la kan ngot ke sien herdien no men mi cha karok ko shanga dan ci gat ci gidit mi ci wuce webe den la kwaktung wan long ten len kwakte kon la ka yorpin ko ga cha pit e cnr din but men la gwi ke long mi don ga cnr gada ke cnr nyal to dong ka ne kon tikarek gat ci goro bi ro gat ci goro bi le bat teken ka problem so run la teli question ko ken gat ken kon lok no ma jatin but men gor kon gwata mi bana queen bana jelot when it come ko bukon queen bukon lot banti duptin kon de queen daro nyam ga bana ka gor special ka tam me me continent am ka nyama kon ke net ko ken content ngai kon dong chiran jete ka show do murun chiran jete ka karamol mo la gwandware of course take beje quick con we cannot predict tomorrow then ojin sian botede kujemi gwadana chaji ku queen don wuda kan ro do comedy no bi atekel ki sheko ka ro do comedy no bi atekel ken wut so no mo bokon jago bokon tel man ka bokon tel ineti motribe de shene so jan mala ko lar ko ne jin wut mishiro de comedy no bi nyal bi queen please go no bi atekel many gwadan ngod jok kujemi chu shek chu jela wala de jek okay shek dagge ko dong mi ram mi dam okay dere dak but mi jin dobni shek then new den oti ko problem so go yende kon the most important thing man jakan o den queen den jalo that's it den queen den jalo okay de kon queen de kon lot ko jen andanan bu kon kula jakko ban di albana kalat keje so mi kan kon queen kan kon lot den tele yaawot ko kon so gor jeno de kon jome de kon ling ko de kon ta danen de kon doran de kon lat keje de kon culture and de kon respect kan to kon dial ka te gor ken kon dial ko mi ko ngaje no ko kon ngane de kon all things in kon shoye kon special ka queen ga yan tam de kon kariale ka okay another thing ndong gike da la queen ko dong ramishali lom chiramen chinyama lat lom chiramen mo mi dong de le te ka gatungwan ena cha de chole lom mi chete gatungwan e shega na mo okay lom kan wer melere yene mi sheg mi mo dong kan queen bate gwara den kudle la we la ko wut ko jele miet na mo kan wer chole non de chole lom so anyway what you can take here ka this message queen chana jalot queen awe gwa ram mo kan dormuga kan e jek chana pala no bete ke cheng e bloide beteten ram mo ku struggle ko dong dara tike show ka dong kana queen ki wut mo dong kana queen go aba dara tike cheng mo go aba mi chiti jek chaka bula especially right now di chujo no kon we take one thing mi ko na go no bana lalet men yer kon long men yer kon jena men yer kon a tap kana kwang so me check kamadut kamaduni kan do roy kan bugo you know nyok bu ko nen bon would mi charo kam kwang ba ne min take between 10 years from now we check the badak
ki bu dhɔr ba dakodi telengu teleje control garode but mi hun mi chiro control chelo de she ke beno bagat ke bekarom you know dare kare al dare karom okay dare karom so again do bdana gore kwa message kwa share ge already share message ke share link nyama dan no do bdien den awu nyam ke jamore kun and thank you chelo ted boka ta dan chiro ke je jegan je ka social media tela kam kone je but che video ya je so me video che je ka mo gwa mo de community je look I have to share it thank you and chelo na ted ban je mo dien please to the project subscribe ka Nuer Online TV channel ka more latest subject